ایواره و خوش بینرین چارپل مدیا ایرو دیسم برنامه پانوراما هفته دا امی بیارین لسرانسر کردستان و به تایبت چی بیارین که ما جدر و داجی علاقه درد که امی وانا به دو میوانی خواهی بریس را شیرو بکن بنرخینن میوانی که من قاسم ارگün ماموستا قاسم ارگün که جیگری سروکی Parti Azadiya Kürdistan'ı her ve mamosta doçent doktor Osman Aytar evji bemerane emir rojave benirxinin le peşiya ku em dest ber rojave bikin de ew mehene yekê ji îro dehê cotmehê 2007 da nivîskarê Kurd helbestvanê Kurd şîrovevanê ویژه کرد ممت uzun کوچه داوی کربو روش 2007 دا ام برز وی ببیرتینن و هر وها دیسا 2015 دا لگار انقره 103 کسین اکتیویست هاتن قتل کرن و بسادانجی کس بریندار ببو و ام جارک دن وان قاتل رو رشت کن و رز لگوروان دگرن بله ماموسلاون هر دو جی گلک بخیر هاتنه بله ایرو د روجاوا مداد وی هفته دا گلکی مجارین گرنگ هنه هچا وجی هونج لیاگا دارن امی بوانا بتایبت ایکو کردا علاقه در جنیزیک و علاقه در که امی وانا بنرخینن کام بنرن د سرنویس مجاری مدا چه هنه برا جاره کی حوالی می رجی بینن اکرانه بله جاره دنون هر دوجی بخیر سرسرا هاتنه سپاس بیا او که ما اوله سرنویسا ما اوله اگر جاره دنون بیروان سر اکرانه بله ایرو جدو دا العراق و الهرم کردستان لباشور کردستان هلبجارتن هیا اف هلبجارتن هلبت جالی کی واجبو کردا گلک گرنگه دبی رجا خود ناو پارلمانت و فدرال عراق دا زیده بکن و هر وها جالی کی دنی واجی گرنگیاوی که چند دنگ لوان هرمن که آنها لدر و اداره هرم کردستان دا لگور دنگا عراق تخواز بین روژه که کار رجا کرد خاص علوه لگور ویجی سیاست که از پیشی اوه مافی آخافتنی بدم که قاسم ارگین که چد بیجه جبو وان هل بجارتنا و گرنگیاوی جبو کرده چیه؟ سپاس جبو چارپل مدیای جبو و جبو میوان استودیوی کک عثمان از باورم امی وقتی خوش به هفرا و تماشاوان را برباس کن و کنجی دزانن الگور دستور عراقی سیستم فدرال لویدره هیا لویدره کردستان فدرال و عراق مرکزی به هفرا
وەک فەدەرالی دژین ji bo wî jî û ji bo pêşeroja Kurdistanê jî her dem tiştê wek hilbijartinê giring in. Giringiya wî çi ye? Giringiya wî ew e ku taybet pêşî li Kurdistanê hemî hêz û partiyên Kurdistanî bi yek dengî û bi yek em bêjin bi hevra beşdarî hilbijartinê bûne. Lê mixabin vê carê hemen her partiya Kurdistanî cida cida beşdarî hilbijartinê bûne. Bawer dikim yekîtî û goran bi hevran e. Wekî din jî ê mihîm ew e ku diyar e ji hevra soz dane piştî hilbijartinê wê li merkezê li Bexdayê li parlamentoya Bexdayê bi hevra ji bo ku li parlamentoyê dengê baş bistînin ya ji bo ku encamên baş ji bo pêşeroja Kurdistanê bistînin wê bi hevra gav bavêjin. Ev ya ciyê kêfxweşiyê ye. Belê ji doda ye li Îrakê û li Herêma Kurdistanê hilbijartin berdewam e. Bawer dikim li gorî ku me takîb kir belkî beşdarî zaf bilind nîn be. Lê her partiya Kurdistanî dixwestin ku taybet li Kurdistanê beşdarîkî baş çêbibe wek we jî diyar kir niha ji sedî çilê axa Kurdistanê piştî dagirkirina Kerkûkê vir ve ji destê Kurda derketiye û li wê derê jî Kurd dikevine hilbijartinê. Belê mihîm e ku taybet li wan dera dengê Kurdistaniya zêde be ku destê parlamenterê ku werin hilbijartin di parlamentoya da jî Kurd dikaribin destê wan xurt be ku ji bo cîbcîkirina em bêjin qanûnê esasî mada çilî û madê ku ji bo Kurdistanê giring in. Mesela em bêjin eborî û para Kurdistanê ku nayê dayîn maaşê ku nayê dayîn û tiştê war da destê wana xurt be. Lazim e ku di vir da dengekî baş bistînin. Ev jî ji bo Kurda gelek mihîm e. Mihîm e jî ku mihîmî jî danê em bawer dikin wê encamekî baş bistînin. Belê. Belê mamoste Osman Ayter. Rast e wek Rêzdar Qasım Ergin jî got Kurd dixwazin rêjeya wan li wê zêde be ku encamê baş ji bo herêma xwe bigirin di parlamentoyê da. Ben bi wî hejmarî çi qasa dikarin bigirin ez wî nizanim. Yani hinekî ciyê nîqaş e lê di vir da ye herî giring ku Kurd îşaret pê dikin dibêjin ew herêmê ku di nav xala 140 da ye li wê li gor dengên ku niha Kurd bistînin dê Iraqî siyasetekî li hember Kurda wisa ew bikin ji bo wî jî dengê wê derê hem giring bûn beşdariya Kurda giring bû û hem jî ji bo siyaseta wanên di nav parlamentoya Iraqa Federal da giring bû. Cenabê we çi dibêje ji bo? Spas bejî berê her tiştî spas ya çarpel medya dikim û gelek slavên germ ji bo hevalê xwe yê sala qedîm û Qasim jî gelek spas ji bo vî fersendê. Ew mesela ku em bêjin di çerçeva sînorên Kurdistanê danin ew sedî çilê ku beske ew pir mihîm e. Yani Kak Mesûd jî serî da partiya Hemiya Gazî xelkê kir ku herin dengê xwe bidin û em bêjin gor daxwaza xwe însana hilbijêrin ku wira nîşan bidin ew herêm aîdê Kurdistanê ne. Lê tiştekî niha ew bûye we jî behs kir yani hejmara ê ku deng dane li gor ew kêm e. Yani gor rêjeyê wan yani destpêkê kêmtir bû niha dibe ew zêdetir be. Yani teqrîben dibe 145 bigîje pir îdeal e. Yani ew tevî ji bo Kurdistanê taybetî Kerkûk û ew warê ku di piştê mesela Kerkûkê taybetî ji wexta derket ew mihîm e Kurd ew bikin. Tevî giringiya vî hilbijartinê yek ew mesela Iraq eger bêje yani we çiqa denganî van herêma gora wî hûn ê bipeyvin. Tevî ew daxwaza wan e. Yani Kurd heqê wan
مثلا كركوكي جي تيدا و باجان الشنغال و اوانا يعني او وقت تاريخي هرتم بروبلم بونه ليا جرينغا وك كورد بشتي هالبجارتنا لبغداي بهفرا هفكاري بكم بهفرا هالوست بجرن وهمبر سيستم عراقي تبي او بروجرام روجاوي جيننا يعني او سيستم اساس عراقي هي نا سيستم كي فدراليه يعني كردستان فدراسيون لعراق نا فدراسيون يعني كردستان يك آلي دفاقتو داي قبول كرن كو فدراسيون اللي آلية دن وك عراق كي فدراسيون تنا بوان شمسية چه نبوية جبوي او هيزن كل بغداي سردستن هر قاف دكارن ليستكاو بكن يعني الدنيا دا او موديل هنا ام بيجن دف فدراسيون هنا سروان سيستما فدرالي دبا يعني افجي نها هاتيا وي نقطه جبوي يا جرينج ادبم يعني كيجان بارتي براني دنگا بگره او نمهمه او تبي جبوان بارتي انا مهمه لي مهمتر پشته هل بجارتنا كردو كردستاني او ريخستاني كردستاني لبغداي بافدره علي هفكاري بكنكو هم بر هولوستن او بغداينكو دكارن دجي بلانين كردا كردستانيا هناك تشتابكن از دور دا دبم يعني دوي غازيا محميا داخوازا محميا او بكو كردو دوست كردا لبغداي بافدره كار بكن هفكاري بكن و كردستان كي اولتر ام بيجن مثلا عبوريه ومثلا سينورا واوانا دا چارەسەریان دموکراتیک آشتیانه وبکن و بعدالت او بکن يعني براستي داخواز اوه نعم مرف خانه دكا وك قاسم جيگو يعني كرد جدا دكا فنتني يكيتيو غوران وك هاو بيمان وك اتفاقي كي تشكرنا ايضا بسري خدكن لي او نورماله لي مهم وقتها البجارتنا او راقي داس بيكر يعني براستي العراقي هناك هنا دجي كردستان هنا تكلي وان بإيراني هنا دولتين هرمي دن هنا جبوي كردو دوست كردا وكردستاني دوي بافرا افكاري كي خورد وشيار بن وغوراوي لبغداي سياسات بكن يعني داخواز جدل دوي مرف ور بفكره بله كي قاسم بله از تشتا بپرسم پاشی جا تو دوام که وقت گل سرو کمار ترکیه بو چوبو کرکوک اولوی گوتو بو جبو ترکمانه هری باش اوه کب کردارا الهفکم بو کردارا بجین وی هل بجارتنی دا 19 پارتی و ریخستن ترکمانی پشکریه بشک کردید که اشکره کردن که به پارتی را پیشگیری او که پدکه کن یا جی کرداب کن اول سیاسته کی نیاز بو ترکیه و جبو ترکمنا یا جی خلقوی بخوا بریارا ویدانه بله يعني ويا تقريبا بيراوجي تيل تركيا بريا 10-15 سالات قوتن 4 مليون تركمان هنا الباكوري العراقي باكوري العراقي تبي كردا و تبش خوي چاخي 5 مليون و نيفون يعني مامجلا عفو مامجلا لبچاق قوتو الرجاء وان حميس سلو نظام تقص حزاره بله يعني او مبالغات تركاو مثلا تركمنا او هرقاف يعني بخوب يك او خلق ترك سياستوان تركيا باورناكن مثلا تركمنا را تكارن في بيجم شكو هونجي دزانن العراق شي يعني تركمان دبرش بشك جي انا بشك جي سونينه اول شي عاشقو هرقاف بامبيجن ببارتيه الشعيره دانستان كن دنگه خوجي دنوان خديجي التركمنتيه قدر ناكمل دمين در دورا كركوكي وهوليري اوجي نها زعفوي يعني كردي دبين امام ربي موسى هاني اوان امام ربي موسى هاني كوب كردا رابن بشرو جوان daha baştره جبوي زعف دبي مرف زعف سروي مسألة نسكنه بخوكو هري امبج نجات پرست جبهه تركماني بو اوانا جينها هدي نيزي كردا دبن جبركو براستي جي او ديمقراطيا الكردستان هي بلكي 100 سال دجي نه بشا عراقي او مثلا كو عثمان جي باسكر مثلا فدرالي تابع كردا بخو علي خوا
فدرالی اعلان کردن وانا قبول نکن وانا وک هرم دنیاسن لبله ام بخوا وک کردستانی کرد هر کس ام بخوا و دره وک کردستان فدرال ناست کن از بخوا سازانم کیمانی ایدن جی مثلا هل بجارتنا که کوسمان جی گو یعنی به کرد درخن ام بیجن 5 ملت وکیلی وانا نابن د عراق دا د پارلمان تو عراق دا و هر بدنگ خود تشتکی زیده بدست نخن بوی معنی لیبل الدستور دا تشتی گرنگ انا کو مثلا ام بیجن سروک کومارج کردارا ام بیجن سروک وزیر جشی آرای او سروک پارلمان تو جی سونی آرای اوان تشتکی بیه وقت نیف قانونی یا جی دو فاکتو چه بونه او تشتی واهنه جبوی ام بیجن مثلا اوه ترکمن و اوه دنای جی هر پارلمانتر به دست نخن جی او که وانه کنتجانه وانه نل کردستانه جانه اون بزانن جبوی هری گرنگ اوه که عثمان زیدت نیستان کرد کل عراق کرد به هفره یک هلوست بن یعنی یک هلوست بن مثلا قانون بنگهین داد مافی کردای کوکتیه بن فرمیتا قانون بنگهین وان یا بدست بخن یا زوره بدن پارلمانتو عراقی یا هگر ام بیجن 2007 هی او نات یبکارانین حتی مثلا رفراندوم سرخوبونه دا که مسعود جی باز کرد جبرکو جبو رفراندوم چه نبه گرک زختو و زحمتی سروان چه بو لیتوای هر تشتی هاتون وی نقطه که نممکن بو جوه وگرن حتی برز برزانی که مسعود گفت کو یعنی جبو چه می به ارتلینین وی که بیجن جمارا ام به ارتلین همه چقا وقت به ارتلین اونه چه جمارا گارانتید کن از بیجم کرد نها دست وان لگوری وی 3 سال بره گلک خورد بیه جبر کو تمام سرخوابون پیک نهاد و کتنا زور دستیه نها کرد بیجم که یکی تیا نتوا امریکا یکی تیا اوروپا مادام و پشتگیریا من نکر اون لهمبر انتخابات همه سرخوابونه در کتن کتنا به ما فهمی کو ام دبیجن دبنه گارانتیا قانون اساسی داره پشتگیریا ممکن برای بغداد وان پیک بینه اگر وان پیک نینه جارک دن و گنگشی نامده چه و جارک دن و پروبلم چه و نجمه دبی اون بزن بین کو اگر عراق ما فهمی روا بدامه بلکی حوجه نکرم وی چاک جیب چونا رفراندوم جبوی لازمه که کرد یک هلوست بین و اگر نکار من زختا سر بغداد بکن دبی دماغ خوی روادا زختا لسر امریکای و یکیتیا اروپا و در دوره پشتگیری دوزا کردستانی بکن کردا بکن سپاس بله گلک سپاس از بیجم مجاره ها بس اما لسروی خبر داشت برکو به تایبتی مجاره کی که مرب بکر به برنامه کی به تایبتی لسر چیکه به همه آلیوین شیروه بکه پیوسته هفید کن چرپل مدیال سرویه و بفکره بله امورن مجاره خواه دودیا کلشتار اولو گوتنه اردوانی تیواته که جنایت سیاسی لرینه یعنی نکو کلشتار اولو مجاره مای سرنویس و سانه نکو کلشتار اولو گلکی نویسکارن ترکا آنین زمان و demek درجتین زمان بجن اگر که اردوغان بزانه به که دیونده که اوی دست به سلاحا بکه و نظام چی بکه اون چی بجن جبوی که عثمان براستی او ده مثلا مرال اخشنر و وقتا بروی چند ماها وقتا او اردوغان گو او این چیه شو پشتویجی او اسلوبی دوام دکه ده مثلا سیستم اردوغان دا جبو پاراستنا اقدار خو هر تش مباحه یعنی هزین چکتار چکرنه ام بیجن ناف گلک حاضری وان هنه جبوی او تبي يعني وقتا بفكرة سروك دولتكي سروك مخالفت را دبي افدا چیه دا چه تشتی هونه ببینن و جخو او تشتی کسادات پکر جیف شاکر جبو من ننه بون مزانی بون اموانا ناستکن لیجده ویوان وقتا درکت
براستی دکاره تشتی ور ببه لی عالیه دنجی ام بیجن او محالفت کنها هر کو روز زیده دبه دکاره او محالفت یعنی مرف دنره د چاپمنی دا د دربه دا اوی دا نوک بریوی سالونی د ساله یعنی زیده تر او بخوناف خدا جی ایک پاراستنا دولت ایک دبین دولت مایا یکتیا ملت مایا نظام چیه همبر کردا یک دبین انها دنگی وان همبر هف زیده خورد بویه جبوی او دکاره بلکی تاثیر کی بکه کو اردوغان او سیستم او پارتیا وی جسارت نکه ل او ترس بردا هي يعني او سلاحن كو وندا بونا سلاحن كو بلا كرنا او غروبن كتشكرنا شو ما جارنا يعني ام تشابمني دا مرف دبينا مثلا ناف حاكم هذا ساوجي هذا محكمة هذا بوليس هذا ايدن هذا او هناك تشتين كو بجي كرنا مرف جانا دبي يعني بفي حالي يعني وك يك آلي ها يك آلي ام بيجن ور بويكو ايدي كيفية وبويا تدناري يعني أمرتي وقتها سياسي يك دبيجا فيا هنا عف بكن ياجي برددن جبوي أو ترسية احتمال هي ل وقتها مرف دولتها وان بفكرة سروكي محالفات بارتيا هاري مازني مخالفات وان بخو وقتها بيجاكو أمز جينات سياسي دترسن واردوغان جي تهديد كبرى استيجانا وسلبي وان مرف دناره يعني هم بيجن جبو ما نوننا هم بر كردا هم بر ما قالك جارا قوتنا لنا أسلوبك السياسي نا أسلوبك يعني أو يعني جانا أو قوتن ورد بيجن لآلية دنجي تدناري وقتها تشتكي وان إن التوي دربة دبت قش دبنيك مثلا بايدن يعني ياجي مثلا أمريكا ياجي مثلا جي كذا أدبم دوي تشتيدا أو دكارة يعني بالك شاندنا كي قلشتار أغلبة أردوغان تهديد كه ل قناعتا من تشترك من تعقيب كريه با سال ونيف دي سال وقتها او تشتنو بونه هر كو دچق قوتا اردوغان كيمتر دبه ناف گلدا و انسان زيادتر دكارن همبر وان رخنا بكن جناب بارتيا ويجي ايك بري بشكريا ويكرنا يعني او دكاره زوري بدا كنت وان تشتا نقر جسارت لي سياستي ده هر تم او احتمال هي يعني وقتها بنرك واندا بك شارات دوامين تشك بكار بينا يعني او د سياستا ديكتاتور او اوتوريتر والرجيم وهذا هي وحاضرية عكبيجي جوي تشتيرا بست كي يعني بله ماموستا قاسم بله يعني الحريمي الجي قربي تجي وانتشتا بله از راست از هم اسطنبول دجيم هم تشم كردستان تيم هم جيفان مثلا جنيز وات شوبينم براستی جی یعنی دو پنجره دا معرف کارل وی آوائی برنه دوی معرف پیشی دولت ترکیه ناسب که تایبت جمهوریت کومارب ناسب که نها دولت ترکیه وک سیستم ختمیه یعنی هم آلیه سیاسی و ختمیه هم آلیه عبوری و ختمیه هم آلیه جواکی دا ختمیه تدرنی مثلا تدرکی دا چی یک کور نکیلیت خد دو هما رادبن هر و بهفت کهون یعنی سیستم به هر آوائی ختمیه ایجا مثلا اردوغانی پچک جدایه براستی نه وی امبیجن وی 5-6 سال داوی دا اردوغان ایدیش فکراندرن یا ترکیه زیده تر خو مالباتا خود فکره دزانه که اوج اقتدار بکه و براستی یعنی وک شخص یک مالبات یک درو دورجی و ازراره که مازن ببینه جبوج اقتدار نکه بخواه پراغماتیسته یعنی بوه معنی جی پراغماتیسته امبیجن هر گاو دکاره بزفره که جبوی اقتدار بمینه گاوین پراغماتیستی باویجه لی او مثلا تهدید و مثلا جنایت سیاسی از بخواه ویگا ترکیه دروکشک وادانا بینم یعنی اگر قلشدار اولی بال دکشینه سر جنایت سیاسی جی از دبیجم دیسا تهدید سر کردایه یعنی کو تشتك سياستوان ابو سياستوان كرد وي اوكي بين وي جزائر جبوي دبي ام كرد وكردستاني دبي مساله دا زاف ام بيجن هشيار بن ايد دواجي دولة تركيا هري اقتدار تشد من حكومات تاني دبنا حكومات لي حيانها اردوغان خاص بشك ببا اقتدار اوجي نبي اقتدار دبي وقت معرف المسألة ام بيجن از ناف تركادا وقت دي مسألة خبردم ضد جبهة جبهة
ام بيجن CHP و در و دوره وان او اتفاقا وانای ملی جراد بيجن او جپا اردوغان اوه CHP و در دوره وی زافتر دبيجن ولا اردوغان ناچه و شربك او پرساوه او زيده ترتين روجه بي بخوا بيا من ايرو اردوغان هاتيه کو و نقطه کو خود پارزه دیسا بیجم لیتو قوتا کاوی کو والهمبره کی شرب که یعنی هیچی مفهم نکردیه و کی الهمبره کی شرب که یعنی ام بیجم CHP و هوالبند خواه بون اقتدار هل بجارت نیدا و اک پارتی و کی الهمبره کی بده او کرن اید دوا دناو بشا اردیه دا هزکی اردوغان از دبیجم تنه او بخوا ویگا تسلیمی وان بیه tam zıttı az fikre hoşvara bejim. Az dibejim ki eğer ko Erdoğan behel bijartine nekeve ewe bizore ve henekidin Erdoğan taraf kine bejim. Tam tersi evkeye tehdit keye evji pişti mesela 15 Temmuz virva pişti dinav asker da hezen FETÖ kem kirin carek din Erdoğan teslimi Kemalist abiye. O an teva haniyet ordiye da evane ko hatmun avetin tev idai evkiriye itibara wan paşta daye. Hun direnin mesela carcarna az temaşet kim Vatan Partisi çiye navi seroki. Doğu Perinçek dibece emri iktidarene. Ev ne boş haber ders bejim. Yani dibece parti siyaset iktidar paymaya ne emil pay Erdoğan. Bekri dibece jibovi dibecim naha tehlike ki vatine eğer tehlike ki tişteki dine balkeş bejim juvara komarı bil iktidar be taybet jibo mesela cinayet siyasi dibecim kil iktidar be nakhwazet tişte xarab çevin jiberko berpersiyar evet cinayet siyasi çevin de dünyaya da eko em bejim dikeva sıkıntıya kiye Erdoğan'a. Çünkü kil iktidarı Erdoğan iktidarı. Jibovi az ne tehlike Erdoğan dibinin koş bir sistema çiye helbijartine bikeve şer bike neji tehlike ki ko siyasi cinayet hene İrol Rojava Türkiye tişteki wan abinim. Fikram nişak. Gelek spas kam jara meydane binverin Hevala Rajiye pişti demek ki dur direz berpersi yekiti Avrupa serdana Diyarbakır'a kir. Yekiti Avrupa ve haftaya delegasyona ki be serukatiya Nicolas Lundrut şanda Diyarbakır'ı le Diyarbakır'ı bir gelek aliyara hevditin ki uluwe rabbe beyana ki didat ve دبی پرسا کرد وره چاره سر کرن پرسا دموکراسی وره چاره سر کرن گرتین سیاسی ورن بردان ور حاصل گلک تشتات خوازه یکیتی اوروپا اول 19 ساله به اقتدار او کرا تشتکی وسا نکر بو اردوغان را چما نها درکت هاتو گوتنه وسات که و یجی بویرا گلو تاثیر آلمانیا دل سر ببج برکو مرکل دچه تاثیر siyasete Almanya serhe. Kek Osman? Tabii ev tiştê ku li wir çûn em bêjin ji walî cîgirê walî bigire AKP û HDP û karsaz û bar û ew hine rêxistinê din dîtin. Yani mijara wan bi AKP re ji wexta rûniştin yek ji wan pirsa Kurdî bû. Yani ji xwe serokê AKP Diyarbakır'ı jikotu bu. Yani me mesela vekiriye me çugarandın çekiriye mesela Kurdi da çıkav ev kirine. Dur da embejin tişteki nu dikare ev be. Yani embejin vakta merev binare ku ev tişteki hişyariye ku embejin yekitiya Avrupa va çend sale dawi dahi Türkiye yek jwan jî Türkiye ciddi negirtiye. Tedineri biryareki digre ew biryar hayateki jî Türkiye gavekî din davêje ew biryara wan li hawê dimîne yani. Yek, du, sê, çar ew bûye. Tabii mesela yekîtiya Avrupa em berê da jî zanin. Yani em bêjin ji Erdoğan Türkiye nerazî be jî wexta ew alternatîfên rojhilata navîn û Türkiye dinerin
ئەو جانا دووردا دەکارن گاو پاش تاجی باوێژن یان ئەردۆغان بخۆشی ویازانم دەماکی دوور و درێژ مەسەرا ملتەجیا بکارانی تورکیە دگۆتە زێ دەریاوێکم من ئیشتاوێ گشوەرن واناش دگۆت دەریاوە مەکنەمێ ئالیکاری بدن لێ ئەو بڤی حالی هەیە تاکوچوو دیار بەکرێ براستی بالکێشە دەبێ هەدەپەژی باڕۆژی ئەو یەکتیە کارسازاژی هەمیا کێفخۆشیە خۆعانیەجی حتا ئەوانە ئەو سەرناوەیە و کارسازێن دیار بەکرێ گوتنە ئەم داوەتێ ئەنقەرێژی کردن ئەمێ گفتوگۆی خو تێکلی خود دەوام بکن یان دوورە جیە کێفخۆشیە لێ سینالێکیەک و ئەم بێژن وەختا ئینسیاتیف تگرێتێ دیار بەکرێ لێ تشتێکی بالکێشی بەلکی وەژی ئەو بووە هەفدیتنە والیەدا یەک ji وەزارەتê خارجiyê Tirkiyeyê jî beşdar bûye yek sekreter müşawîr yani diçe walî dibîne ji wir wezaretê ew ê însan tê beşdar dibin yani di wir de meriv dinare ku dibin paş derya di ew ê de em bêjin dijberî heye ew heye ku dixwazin mesela Kurda mafê mirovî çareseriya demokratîk zêdetir bikin yani hema wek mîsal mesela Selahattin Demirtaş deh care heya niha gotine biryarekî tê digîje Ankara wê rojê dawekî din ve dikin dîsa ew dikin Osman Kavala wisa êdin wisa belê vî sê çar roj di daweyê gezî û çarşî kirin yek yani ji bo ku ew nedin yani hîle xurda ew kirine bi rastî yani mesela wexta meriv yekîtiya Ewropayê jî bimire ew jî hêjayiyê xwe yê giştî esas taxîb nakin eger ew li gor peymana xwe yê yekîtiya Ewropayê biçiyane heya niha divya bû gelek ambargo gelek tiştê din li ser Tirkiye lê ew ji gor menfaatê dewleta diçin rewşa siyasiya rojhilata navîn diçin siyasetê de wihayî wexta tu binerekî yekek ji ê heye ji wan baştir nebe ew dikarin gav paş da bavêjin û Erdogan jî pragmatîk veke Kasım jî got yani hember Rusya derket barafirê wan xist dûra özür xwest na mesela ew Amerîka de gelek gotina dikir gotin Biden ew ê te bibîne hemû tişt sekinî na bi awakî pozîtîv li dinerin yani ew pragmatîzma Erdogan û ew menfaatperestiya dewletên Ewropayê ku ne nûye jî wisa dike ku tedbîrên giran nebin lê ev ziyaret jî biçûk be jî li gor doza Kurda ji bo me Kurda sinyalekî pir baş e ez bi xwe pir pozîtîv dibînim wî ziyaretê yani digel ku ew rexne jî kirin yani mesela hevdîtina da resmê xwe û HDP bela nekiribûn ser navê Twitterê dûra rexne ew bû wana resmekî kirin bin ew ê resma HDP di wir de jî hinek hîle xurda hene yani lê ez bi xwe pozîtîv dibînin sinyalê ku mesela Kurdî dikarin di pêşerojê de zêdetir di rojeva Yekîtiya Ewropayê da bi û zixt li ser Tirkiye zêdetir bin ez wisa şîrove dikim belê kê Kasım li ser mijarê belê ez jî hema ji mesela pozîtîvê dest pê bikim ez jî hevdîtinê pozîtîv dibînim ji ber ku li gorî min evana bi Tirkiyeyê dî wetê danûstandan dikin bi wan ewle nabin bi gotinê wan axaftinê wan peymanê wan ewle nabin xwestin ku li herêmê bi berpirsiyarê herêmê re biaxivin vê meselê piçekî dir jî nêztir ve îşaret bidine ku ev meselekî heye ew mesela wê derê ye divê em vana bidin berçav wetê problemek çêbû bi Tirkiye re danûstandinek çêbû li ser mesela Kurd û Kurdistanê wetê danûstandin çêbûn divê em tenê ne bi Enqerê re biaxivin em car car neherin li wir li cî tespît bikin problema bi rastî jî danûstandinê wanî em bêjin bi partiya ra jî û bi saziyên sivîl ra jî min jî takîb kir baş derbas bûne yani ez bawer dikim ku ev sinyal ji Kurda re pozîtîv e lê ji Enqerê re negatîv e ew jî giringî dine ji bo ku em bêjin berpirsiyarên Yekîtiya Ewropa wan ya jî êdina berê da jî em bêjin ji ewkê de hatin ji çi ye navê ji konsolosê Amerîka wana van carek dizer hatin partiya me jî ziyaret kirin diyar bû yani nexweşin dibêjin ma ev çima bi me tiştê em dibêjin ewle nakin diçin li wana ji wan re ji wan dipirsin tabii ev jî îşaretekî ew e ê di duwa jî
لگور من پچک جی نابزا اوکی کرن یعنی ملت جوه سیستما اردوغان چقاس راضیه نراضیه چونکه بکیرا خبر نه هر حالده و باسا اقتدار بکه و باسا روژا ایروین بکل کردستانه چه دبه چه نابه ناف کرده دا چواد رینن لوه اقتداره لیب توایی ام بیجن مثلا المانیا جوا باس کر المانیا yani Almanya despêka avakirina komarê Cumhuriyetê heya niha Tirkara ye. Ciwatê İttihat Terakî heya bigire müttefikê Tirkan e hê jî bi dizî müttefikê hevin. Her yani min ez heya niha rast nehatime ku di tiştekî de tam tiştekî em bêjin bi sîstem û bi bawerî li hev neelqîne berjewendiyê wan ku her dinya her millet her dewlet pêşî berjewendiyê xwe diparêze لی ام بیشن وقت ناویوان دموکراسی و دموکراتی و مافه مرواتیه به مجبور اینجا جارناجی تشتی واجی بکن لی هر دوی ام بخواه امه چی بکن یعنی کرد هاتن وان و چواب نرخین و چواب بخن لیه خواه وان هاتن و وان زیارتا دوی ام بخوش خورا چوا ترک و سیستما ترکیه وانا ام بیشن با آواکی نینی دنرخین چما چونه نهات نبامه دوی ام جی بیشن چما هاتن نبامه جمع چه خوازن گره ام چه بدنوان ام چه اتفاقک به هفرا بکن برجواندی موان لکر لهف راستی هفته ام بگیجی نهف و ام مثلا خواه دعوا خوش با چاره سر بکن پیش را ببن سپاس بله گلک سپاس ام ویایت دریج ناکن که مجارا میدنیجی دوی ترکیه دالی دلیزه هم 3-4 هم F-16 و ویدن ام دزانه که چندکی بره اردوغان چی واشنگتن بایدن وی ندید بره دا اردوغان بیانه کی دا که امی دوامات S-4'sı da bistinen paşa jve hat çu Rusyalı Soçiye به سروکه روسیا را رونشت لویجی دیاره که دیتنه خواه یاجی داخوازه خواه همی بجینانی پشتی که هات زفری پشتی دمکی ایجا رابو گو همه 40 حب F-16 امریکا بستینن مثلا S-4'sı da hedi NATO'ya da hal nebiye mesela F-35 hal nebiye li an hacı duxwaze 40 حب F-16 bikire Erdoğan bi viyat xwaze bigije ku yani de siyaseta xwe derve de xwaze bi Amerika ra xwe xweş bike jalîkî va Rusyaya jalîkî va Çînê û wisa diçetê hûn çi dibêjin kek Osman de mesela F-35 da yani Türk şerik bun, Türkiye şerik bu, şirikati derxistin و ببریار و او داخوازه وان هین وانا برسیوکی رسمی ندایی او دکارن ردجی بکن طبی او جبو او استراتیجیا ترکیه بر قرتی دکرن و نظام او مجبوره منه نه ترکا وکچی تا نظم کرنه یعنی مثلا F-16 yani جبو ترکیه ام بیجن گاوکی پاشه yani اصلی خود yani او دخوازه چونکه دست ترکا دا گلک بالافرین F-16 هنه جبو تعمیرات وانجیه و وک پاکیجی خواستنه yani لی امریکا گوتیه هاتیه yani ام شیروه بکن او پراغماتیزما yani شخو او وقت امر بنره mesela kurda da yani mesela جبوك mesela 4 parça ووایا yani زیدن پراغماتیست ننن yani دوی اوی da به شیروه دکارن به هر کسی را یکیتی بکن لی در و mesela امریکا و ناتو da اونا روسیا جیو بیا اصل خو yani تجمن بپرسی yani Erdoğan mesela Rusya dixwaze hember NATO'yu wek evekî bazarî bikar bîne. Ew zane ku yani Türkiye ew ê nebe hember NATO'yu hember Amerîkayê nabe hevalbendê Rusyayê. Lê ew jî siyaseta dewletê dike û Putin jî dixwaze yani Türkiye endamên NATO'ye bikar bîne. Lê Türkiye tiştek bala me dikşîne yani ew berê vî hefteyîş meha ewek quretî dikirin û ew mecbûrê me ne em dewletê ser bixwine em dewletê mezin nizam çine niha em bêjin nerm bûne gava vê tune dixwazin şirîkatî bikin yani nizanim ew Amerîka çi biryar bide lê em bêjin qebûl bike jî
يعني او نتاويزا ام بيجن امريكا يا F-16 يا جي ناتو يا او تركيا نرم كريا ووقتها وانا قبول بكنجي او بخوازنكو يعني بفي حالي مثلا تركيا و روسيا قرتنا اللي هنا اكتيف نكريا يعني وقا برادايا اللي براتيكي دا اكتيف ننا يعني او جيزانين يعني تشاوا اكتيف بكن وسيستما ناتو امريكا وببن او ديجيتيا وان او دبه يعني دولة دروتيكي هي دي سياسات هذا جبوك وهز دولته هز مزنن يعني قول قناعة من بكرتاسي تا خوازا اف سي و بينجا كتنا F-16 و بشتي هوقا قراتيا او قاف باش داويتنا تركيا وامريكا قبول بكجي افان سوزي بدجي دوردا يعني تركيا سرناكه يعني ديسا داخوزن امريكا ناتو يسر ديكابن يعني بله كي قاسم دي ناتو ري بدا تركيا جارکی دن اس چاردا لو اس چار سدا روسیا بستینه و جاردن تمام بکه و اکتیو بکه چی بوسا یعنی ناتو گو از قبول ناکم ممکن نینه چاره سری لبا ناتو یا امریکا جد بیجه چاره سری لبا ناتو مثلا چار سدا لی ترکیه جنشکا بدا رابو چل حب F-16 خواست بله يعني كان في دسبيكي في بيجم دسبيكا في مجاري داكو سياستا تركيا تشوال الهندرو إفلاس كريه سياستا واني درواجي إفلاس كريه يعني هاتيا نقطة كي كو نممكنش بني دركبن بس نواني هاني مازن في سالا داويدا مثلا ليبيا بو مثلا امبيجن سوري بو إيران بو كردستان بو يعني دتوا نها شكستنا سياسة خوي دروادا تايبت جي سياسة واني أمريكا تيك شوي يعني سياسة تركيا بپیشکشتیا اردوغانی کود به اردوغان شو لگوری من تعقیب کر حیانها سروک کوماریا سروک وزیر ترکیه کوچونه امریکا توا اکو زیارت کرنه سروک و درجی دیتنه جارا یکمل گوری کو مساکریه کو پیرا هفدیتن نکریه سروک امریکا ابیا تیوه معنی کو ایدی پوست پیناکن او که گوتنک پیشیای کرده هست گوتن چکا کاپ داویجن میرته و جاره کاپ اردوغان کر هاتیه میر ناتیه یعنی سواد هندرو را سیاست های تک چویل درواج تک چویل او اس 400 مثلا اس 400 اواناش خورا وک شانتاج تخواستن پیک بین بکار بینن مقابن دوان داشت کستیه نه اس 16 پریوی دانینه هانینه نکارن بکار بینن و الهمبره کی بکار بینن از ور وکری دویجم لهمبره ناتو گره بکار بینن از خسکات اشتک واب کرنا یعنی روزا کو ترکیه جناتو درکت روزا دوا درزکا قراسل لخریطه ترکیه تکوه تک دشه دولتا ترکیه يعني دولتها تركيا سر ناتو يا اساس ده هذا جبوي وترك هر تعويض ابن امريكا ومثلا تام روجاك وبايدن قلت سياسة تركيا لسوريا لباكوري سوري يعني الكردستان السوري جمرة خطرية جبو مثلا ضعيف كرنا داعش خطرية دوي تركيا دفجبان سياسة برده ايني او روجا وكرن اوانا دبيجن شخوكو ام جوان ام بنا بدن وان سلاح جوان بكرن والطيارة جوان بكرن اوجي تعويض بدنا ما تجي زيادة اما او سياسة تركيا او سياسة اردوغان براستي افلاس كريه اگر کو ترک دخوازن سیاست خوی دروا سیاست هندرو راست بکن دبی پرس گریکا کرد و کردستان چاره سرکن یعنی ترکی وانی دن تنه اگر چن خوانیزی امریکا تکن دبین بلکی امریکا لباکور سوری آلیکاریا مبکت چن خو آلی روسیا تکن دبین بلکی اولوری یعنی هر دوجی دی سازی لسر تکچونا مثلا کرد مثلا کردستانی لامبیجن لروجاوای كردستانية جبوي دوي مسألة داجين أو ترك سياسة تركيا إفلاس كريه لازم لخوا وقرن دفج في سياسة أخوي إنكار وإمهاي بردن أو سياسة واني هندورجي حساب به وسياسة واني درواجي حساب به
و پیشرو جوان و آمجی آمتواجی بکه ریاکا راست بوی هیچ برا تو سرکتنک جواناتنت سیاستا وان سیاست موقتا ایکو یا هرن با روسیا یا هرن با امریکا او دوی بزن بن کو آپاراتن جوان مثلا دا یعنی گرنگ او هر دو او کن او جی گریدای برجواندی خوانه نه گریدای برجواندی ترکاوانه اگر ترکیه و امریکا برجواندی وان راستی ورن وەک 200 ساڵی وێ دیسا بەهێڕابن لێگاوە بەرژەوەندیە ئەمریکا ji siyaseta Tirkiye zede bibîne wê li hemberê Tirka tawir deynin û taybet jî mesela Erdogan jî ez dibêjim îdî ew jî mesela navxweyî derketiye li gorî min ew ê 20 sal berê Erdogan ko partiya wî tune bû di 6 meha da partî ava kir wî hanîn îktidarê eger biryar dane wî îktidarê bixînin wê wî jî bixînin کایدی الگوره خو مخالفتک حاضر کرنه بینن جیوی نکرنه و یا تشتکی دنه یعنی سیاست ترکیه به امریکا راجی به روسیا راجی سیاست اوای در و نه تکچویه کارم کورتایی بیبیجم سپاس بله اتخوازم تشتکی لیزیده بکن تبید وقتا ترکیه و تکلیه وان خراده به یعنی جبو ما کرداجی دوی مثلا سیاستکی بزانتی و باوی یعنی لباشور جی روجاوا جی لباکور جی روجلات جی سیاست امبیجن سیاست پارتی و اداره می اون کد بش کردستان دا یعنی دولت اوروپا جی ناتو جی دن وقتا بنرنگ آلترناتیف تونه جارنا آلترناتیف هری خراب دکارن قبول بکن بوان جی هرن لیم کرد اقتورن مزنن یعنی دولت امبیجن فدراسیونه کی لباشور هیا امبیجن اداره کی لروجاوا هیا لپارچه دن کرد و سیاسی خورترن یعنی اقتور خورترن یعنی دوی بکاربن کو گلو د کردا امبیجن سیاست کرد و کردستان و امریکا و ناتو دکاره بگی جهاف یعنی دوی یعنی باواکی وقتا بگی جنهاف یعنی دورجی یعنی امبیجن توجیتیا نبیلاق بلا سبب امبیجن بپلانو بتیکلیو باوا یعنی نشان بدن کو یعنی کرد پیش روزی دا دکارن ببن هفکارن یکیتیا اوروپای و ولاتین غربی کرد یک جوانن یعنی او ناوان دازی مناقشه هیا لیکولی نرزی لسرد سکنن کرد وک ملت هم مزن بونا خو هم بسکولر بونا خو هم جی خورد بونا خو وقتا اگر ما في چاره نوسی سیستم کی استاتو کی بکه دست وان او دکارن ببن هفکارین هری خورد لروجلات ناوین یعنی او وظیفه کی جی عالی کی جی دور و دریز دکه سر کرداکو امبیجن سیاست وان دولتا امبیجن زیادتر اشکره بکه و باوری بده کو امجی آمادن کو بوان را هفکار بن یعنی به امبیجن یکیتیا اوروپا و ولات دنی غربی کو لروجلات ناوین سیستم کی گوهراندنه کی دموکراتیک چیده بن مثلا افغانستان هم زانن سبد کار مثلا عراق دا نها هنک تشتنه مثلا سوریه هي مثلا ترکیه اردوغان دور دا ام عالی کرزی دوی ام زیادتر بفکرن گلو سیاست و متود نو ام دکارن بکار بینم کو منفعت خوی وان دولت در و بگی جنه زی هفتر یعنی سپاس بله گلک سپاس دوی وارد اگر تشتکی دن تنه هم دروازه خاله خواهی دنه ببن yani tiştekek Osman dibêje bi rastî giringin divê Kurd û Kurdistanî ji her tiştî re hazir bin û nerevînin ev 100 sale hem hergav li vargûna paşî swar dibin ew jî kêr naye vargûna ewkaya yani vargûna em bêjin embar ne ciyê rûniştinê ji bo wî gere hinekî zorê bidin xwe hinekî jî li ser xetê netewî werin bahev û ittifaqê xwe bi دولت مزن را اتفاق خواه به ایکو دنیا ادارت کن بوان را خوش بکن کودکارون پیش بابچن لی اگر بکرن سر تشت پچوکو سر ام بیجن نا اوی مکشت نا اوی مال مخوار نا اوی ناس ناکه یعنی بلیه اگر روجاوای کردستان کرد خوازن تشتکی باش بدست بخن بلیه دبی اتفاق سیاسی جی عسکری جی اتفاق عبوری جی چه بکن و به هفرا کرد حمیل و داره دوی در تف خو ببینن سیستم چکن کو هر کس خو ته دا ببینه
جبوي جي ديارة يعني نحو جام ذرب كفن تفرعاتا لكسن كوي دري قدرة روجافاي كردستان تعين كن ديارن دبي أوانا دمك نزيك دا بپشتگirیا کو کرد جهانی و هر چار پرچار جوان دستک کن سرخطك يعني ورن باهب و مثلا خوي نتوي بين نفش برجواندي خلق خو ملت خو بين نفش رئبه يعني تفرعاتنا لرئبه اگر اموانك تنمي او اقتدارك وهي جي وش دستي مهر روجاوای كردستان بله كك ميزا اما قوتركي دوردا دیاسپورا کردی جی دکاره رولکی مزن بلیزه او دکاره ببه مجارکی پروگرامکی دن یعنی چاوا سیاست کردی و کردستانی و منفعات سیاست وان دولتا دکاره بگی جهف و رولا دیاسپورا دکاره دوردا چه به براستی دیاسپورا کی کردی یا خورد هیا چند پارچه بجی او بجی تبخوزی ناف دایی اکتور کی تناف دایی یعنی دوردا ستونه کی دیاسپورا کردیه کرد و کردستانیه کو دکاره دویدا منفعات گیشتنا دولتا و دوزا کرد و کردستانی در رول کی پر گرینگ بلیزه یعنی بله از ویا پیشنیار هفکار خوب بکیم کل سر دیاسپورا برنامه چید که برای مجاره کی وساجی چیب که و گازی جنابه و ادناجیب که سر بکن الورنویسانت از جوارا بیجیم بله خالمدن ترکیه به دیوار کشاندن نابین باکور و روجلات کردستان داد خوازه چپ کرد. اون زانن که ترکیه پیشی در نابین باکور و روجاوا دا دیوار کشاند او تراوی نکر رابو چو لوی سریکانی و دربسیه و عفرین اشکال کر دیوار لوی ما اجا اول دمکی درجه در نابین باکور کردستان و روجلات کردستان دا دیوارا دکشینه تقی دیاره نوره بکوه ناو ایرانه جبوی دیوار دکشینه گلو او دیوار ایرو تو فونکسیوناوی ببه دنیای های که دی اینترنت قرب بگیجه هر داری دیوار چی بکجیرا که قاسم تو برسد باشه سپاس والا تاریخ نشان دا که دیوار برلینه و خلقه هلوشان اما هینو بس دیوارا کرنا داگر کرمه يعني دياركو امبيجن بالتيلا وبماين تيرا وانكر تشاربر تشكرنا كردستان انها ديوارا جارك دنداتين انتابي يعني دناف قامو اويا تركيا دا وك كل همبري امبيجن غريلا PKK گویا خود گراوی چیتکن لراستیا خدا الگوری من اونینه تایبت نها وان و مثلا ارمنستان نظام چقاس های واجه هیه دور دا نابرا ایران و ترکیه گلک تک چوبو نها ایرو باورد کم ایرو نهجوان ترکا و عزریا تطبیقاتا که عسکری کرن و ده 15 روزه ایران لسینور آذربایجان تطبیقات عسکری کی مازند که او ترک جی گلک پی عاجزن از دبیجم پچکی دوردا سیاست امریکا جی هیه جبر کو ترک و ایران براستی جی دیرو که دعوت مرد لو اندرینه تجار نه دوستی هست اگر کو مثلا کرد و کردستان نبیا ترک و فارس و تجاری ل نبونا دوست به اگر تن با هفجیش بو خاطر کل هر دو جیازی کردستان هست یک آواب و ایدن و لور پروبلم و گرل هر دو آلیات چنه به دوان دا دوستانی تکن یعنی الگوری من پیشاتنا خود ترکیه پروبلم کی خو ایران دبینه یک جه او دوازی سیاست داگرکریه یعنی سیاست جواش برجواندی خدا او دبیجن که هم دیوارا چکنه همه چاره سر بکن لمقابل نگوری من نه چاره سر نه دیوارجی و چاره سری نکن يعني مصدق يكون نقل قول ونجي قرقول تفايدا ويتنا جبوي ديوار ديكشنن جا ديوار جي كتشخاصا دي فايدا ويجبو تركا امي ببينن يعني ميم او ارمانجا ديواره يعني ارمانجا ديوار ده معروف كشف كل ويغوري بالك عثمان يا طبيعي او تشتكي
قاسم دبي راسته يعني او ديوار لي دالي فيزيكي بجي ام بيجن او بجي يعني استنجيات شي دكا يعني وقتا امزانن سر سينور نيزي سينور چوين هاتن هي يعني نابرا كردستان روجلات و باكورجي ام بيجن مثلا باشور هبو يعني بارمان جن جدا چوين هاتن هذا او ديوار بخو استنجي شي دكن يعني ام بخو جي زانن ام سينور هذا درباس بونا ام زانن جانا ديوار تنا بجين شقا زحمتي هي لي ديوار بخوجي بسر هناك زحمتي شي دكن ليوي ارمانجا خسر نكون لي استنجي كيه يعني دوي كرد سياستين كرد سياست مدارين كرد رونق بير كي بجي يعني دوي وقت برنسيب هم بر ديوارا دركه يعني تشتكو يعني استنجي كي فيزيكي بجي استنجي كي بوجبو هناك ارمانجا اني بجي دوي مرو هم بر دركه لي ايرو تكنولوجيا هي ام بيجن او جلوباليزم ايرو هي او نكار بقرا ام نها ام ولاتن جدانه كيف سينور دينا اورتاما يعني نها بريفي 30 سال 35 سال حتى 20 سال امكانه واتو نبون يعني لي عاليه دن وقتا فيزيكي ام بيجن سر سينور جندكي درباسي عاليه دن دبن عاليه سينور دبن او ديوار معنوي هي يعني كنترول هي تبي مرف بي لا مجيم هم بردركه بكو ديوار دوين نبا يعني ديوار بخو او بوزيسيونه كي او يعني لي عاليه دنوي مثلا كردي نكارم بي استان بكن يعني قد دشاتي يرو دا نمكنه لي دوي مر رخنا بك هم بردركه بيويس بقامبانيا وك يعني مثلا دبين مثلا افغاني ونظام تروریسم ونظام چه او هرتم او دكن يعني مثلا روجاواجي وانا قالك ديواري دريجتر كشاندنا براسي او خنچرن از وانا وك خنچر د دلي ما كردا دا حساب دكم يعني دلي ما چابو د چار پارچه وقتا ديواره کی چه دبه او خنچر نونن يعني وجبه دبه مر هم بر درکبه لي او سرنكبن او مساله کی دنا امي وياجي بزانبن لي تشتكي بچوك جيد بهم هم بر درکبن يعني بله که قسم تو نفس سیاست دا اکتیوی حتی نه هم لعالیه کرده هم چیز لعالیه ترکا کسی که لدجوان دیوارا تو برنامه کی تو بیانه کی تو اوکه کی درخستیه یا کسی که تشته گوتیه دنگت نای عفوا حيانا ها مقوم تشتكي من نادي دمديا ايضا نجي فيلي روبرو من نادي باشه وقت سیاست مداره کی توی پیشنیار بکی جوی پیدا که هنک آلی که لدجوی جی سیاست چکن هر محقق مادام سیاستك داگر کریه هر حالدا نش كيف اقرا دیوارا چتکن کوارن سر توریسم چتکن دا ایک داگر کری نزدیکینه ولات ما کردستان داگر کریه جبو تکچونا دوزا کردستانه دوی همی کردستانی لگوری خو و که عثمان جهانی زمان دلگوری خو امکان خو هم بر بیدار کردن يعني اجي وقت سیاستوانك وقت پارتیا آزادیا کردستان از ببینم روجره و كماني الجوري امكانه خل هم بردر کرد سپاس قالك سباس عين التشت اوه ميدن مجارمه بله گفن ایران لسر باشور کردستان و کردن روجلات هر بردوامن بله و دمکی دریجه هل بجه سری و حتی انها ایران هر چه قاسه وقتی که بخواسته لسر باشور کردستان تایبت سر باشور کردستان که زخته کی دانیا یا بخواسته تشتک خواه بجیر بینه رادبو مثلا پارتین روجهلاتی که لکردستان لباشور کردستان آنها لوی جبو دمکی بجی لوی بجیبونه وانا دانی زمان و لسر وانا باندورا خواه زیدت کرد لیوان دمه های داویه براستی مداخله زیدتر دکه و گوتنه زیدتر دکه جبوی جی چیه لسینوران ها پاسدار خوانیه لسینورین نابنا باشور و روجلات کردستان بجی کریه اوی جی وقت باندوره که لسر باشور کردستان بکارتینه سبب براستی او ریخستنه که روجلاتی که لباشورن سببی اوه یا جی سیاسته کی دنه ایرانه که عثمان کرم
يا هناك زيادة يعني 10 كيلومتر كتير يعني آخا كردستان جي لورجي جيبوية يعني أو مثلا سياسة إيراني يعني مثلا مرب دكار بيجا چمانها ديسا گجبو گرمبو مثلا كردستان باشورة گرم دست بي بكن كردستان كردين روجلاتش خو هرتم أو دجمناتي كي توند و فره هرتم دوام دکه مثلا کشتنان مثلا گرتیا مثلا داردا کرنان مافی مروی و همو دوام دکه لی باشور جی ناگا وادنه جی که قاسم جی باسکر yani ایران و ترکیه yani mesela Kurdada ريل برگرتنا مثلا Kurdada لهف دکن yani او بمناقشه yani سوريا جي وربو عراق جي وربو نها جي ورگن yani اصلی خو لی دوان سال داویدا ام بیجن رولا ترکیه لکردستان باشور yani ام بیجن اپراسیونی وی و اوی وی yani زیاده تر بونه yani ام بیجن عالی gelek arada Türk tuxazı mesela Türkmena او انا بکار بینه yani او تسیر ترکا ام بیجن یک او مثلا ایران عاجز دکه yani Türk mesela tuxazın zêde bikevin Kurdistana başûr yani neku Kurda biparêze yani İran naxwaze yani İran nabêje ku em Kurda hember Türkiye biparêzin ew nine mesela serdestiya wan e lê İran rola wan li Bexdayê heye heştê şeعbî heye em bêjin ew jî gora balansê dikin ji bo wî yani wexta em dinerin mesele di Kurdayê yani ev çar dewletên mêtingehkar وقتا لکیجان پارچه دبه حتی لأوروپای دیاسپوره کی کرد پیش بچونه کی وانا عاجز دکه جبوی لکردستان باشور چقا کرد ام بیجن دستلاتدار بن روشوان باشتر به او همی عاجز دکه قد براق درو نکن جانا نزان ایران گوتیه هون دوستی منه ترکیه گوتیه دوستی منه دکارن عین تشرو جوارا بیجه او دروه چو وقت بنرن که کرد بر به ستاتوی کی بر به سیستم کی بر به خو اداره کرنه کی سر بخو یا بخو دکارن او بکن او وانا عاجز دکه از یا بوی گریددم مثلا ترکازی وربو yani وقتا سرخبون وقتا رفراندوم شوی بو کردا ترکا گو ام دریا گشاب بگرن و گشاب برچی بهلن لی پشترا ام بیجن نها دبی işte hatta beri vid 10 sal لمردینه میتینگ چکر دگوت işte لور ترکیه کردستان تونه کردستان قزی عراق هر نورا yani دگوتن عراق باکور هر نورا لی فیلیات دازی بری وی چند روزا ام بیجن کمبونه کی چه بویه او کارساز و وانا مثلا گوتنه yani وک جوینا ترکیه و کردستانه جوی گوتنه دگل کل کردستان هولری بویه عاجز بونه yani عالی کی ام بیجن پیشوازی دکه تین به آل و به حموتش او دکن yani اوجی نشان داده کو او چقا بیجن کو yani هون دوست منه ام دخوازن نزان مونوا بکن ام هم بر تروریست منه ایران جی عین تشتاده بیجه ایران جی دبی ام بر رخصتن منه ام بر وننه ترکیه جی عین تشتبه سوریا جی ورد گو yani دور دا تسيرة اوي هي يعني كرد تبي فانتشتا يعني بهافرا يعني تبي او برينكي ما كوره او مجاركي دور درجه يعني جانا كرد دجبري ياجي بآهنگي نافخور ريد داكو او دولت بكارتينن لكرد سدي سد بهافرا بنجي ايران ديسا بخوازكو بکه کردستان باشور ترکیه بخوازکو بکه کردستان باشور ترکیه بخوازکو بکه کردستان روجاوای چونکه دردی وان پروبلمی وان نتنی ورایه yani Türkiye hun zanen yani وقتا روجاوا da تش دبود گوتن yani Diyarbakır taluke daye na Afrin da Kürt tişteki digrin desti xود دبی Diyarbakır دحزه yani problemi وان اوه yani نتنی اوه yani mesela باور دکم لک نفس سینورن ترکیه دا کرد تونه بیانه ترکا دکاری بو اتفاقی که مزن به باشور و بروجاوارا چکرا ام بیجن سر عربا تسیر دانی لی در دیوان ننوه yani کردستان بشه مزن دست دیوان ده از بوی شیرو ودکم yani کرد شقا پیش داده چن دجمن پلان دولت داگرکرجی حقا ایریشکارو اشکره دبن yani بله که قاسم تبیرات وقتی که هیت خورتانیا مداد گوتن ترکات گوتن یا جی فاشتات گوتن
komünistler Moskova'ya kek Osman jî tiştekî din got go Diyarbakır gotin bre herna Kuzey Irak'ı. Ece mesela İran'ı em bejin katı çıt bejin ser. Valla mesela İran'ı çiye? Mesela İran'ı kek Osman hani zaman got yani rasti mesela siyaseta dagirkeriye her çıkas ko taybet yani ev der jiboma buya haloç em bejin haloç u nizam çıt bejin dilestike daş kalera medgo haloç ev der buya haloça Kurda yani başure Kurdistan'e brasti buya em bejin buya kaleki Kurda ko em tev dve Kurde Hamid dünyaya لور و پیکاتین کردستان خودی در کردن هر چقدر خودی در کردن و گشت به داگرکرجی هاو قاس لهمبری وی حش دبن yani چیه ام بیجن تقریبا چند ساله 30 ساله کو رخصنه روجاوای کردستان کردستانی پارتیان کردستانی کردستان روشلات لباشورن تقریبا جیبو سال و نیو از بیم وان ایریشه هوانه دست بکرنه تین ناف سینوره باشور کردستان اتکن دمکی چیه؟ دمکی کردستان باشور پیش وقت چه؟ وقت پیش وقت چه؟ ام بیجن سیاست ایرانی آل عراق جرد به آستنگ سیاست کردستانی دور دعوت الهف ناکن دخوازن به بهانه کیدنه به هنجت کیدنه ایریش بین سر کردستان باشور اوجی چیه اوجی تقریبا 3-4 جار ایریش کن و شهید جیدن کرد کمانی چند مبری هاتن اوتیل کی یکی کشتن و رویان چون خلاص جیبون جبوی دبه هم اولکاریا باشور کردستانه hem parlamento Kürdistan'e divan var da ancak hinek şartır ben gori az takip kim çim Kürdistan'e temji brasti partiyen Kürdistani rojavay kol başure Kürdistan'e ne duve varida gelleki dikatın yani jiboko zarar ne gije Kürdistan'a başur her tişti dedine berçave xwe her yani tişte uka zarre misal jiboko zarar ne gije tişte eşkerel hembere İran'e yadvan sinora da şarkırın tişteki wa nakin yani embejin PKK divan mesela da vek wan ne hassasa yani hemen şkoli Türkava neredeyse ve beje verin payme verin ve em diçin o şovaye çıkas Türk diçin PKK ciye haberde de embejin kilometre ki bhindru vatçe Türk lüvedere evke karakola khodatin ala khoratkin o dibejin evder devam meciye terörist agir لج آلیه روجاوا روشلات کردستان و حیانها از راستی تشتکی و ناتمه تایبت دسینورا دا او ایلما ناکن و تشتکی و ناکن اگر بکن جی دچن دناو هندروی روجاوا کردستان دا خبره خستن روجلات کردستان پاردون روشلات کردستان او جی حاضریا پیشروج اتکن کو تشته امبیجن د روشلاتا ناوی دا گورانکاری مازن چیون یا جی امریکا یا جی هناك يدني احتمال الويدري بويرك دست پی بدن پیکرن یاجبو داخستنا رجما اسلامی دهندرو دا سرهلدانا بدن کرن کرد شورا حاضر بن işte azanım رخصنه روشلات کردستان دوی آمدکاریه دا یاجبو کو ایریش ایران ایریش بینه سروان تشتکی امبیجن بربچاوی کو جالی ایرانیا و بحق بجیتنه تشتکی واناکن جبوی اف سیاستا داگرکریه اف سیاستا کو تکبرنا یاجی تهدید کرنا دستکفتین باشور کردستان نه دوی کرد دوی واریدا حاضر بن او دوی کرد هر دنیا جیوان ایریشا بتوندی شرمزار بکن و لهمبر درکون با آواکی تایبت زیر دیاسپورا دوی کرد لوان دراجی او بکن کو yani roş hezen Kurdistani rojlata Kurdistan awaki kol beraçar tehdit ninin de demeki nezda de sinora da le pastarane wan bkhin ya askeri wan bkujun ya ji şaraki waji aktif dest pê nekirine ji bo wî divê em piştgirîkî bi quwet ji wan re hazir kin mesela Başûrê Kurdistanê piçekî jî İranî براستی پیچه که جی ترکیه قوپیات کن دبینن هر روز ترکیه جی اینی بوی حاجت
diçe başûrê Kurdistanê gunda bombardıman dike ji PKK zaftir sivîlan dikuje yani ji xwe re dike hacet İran jî wan ji xwe re kopya dike aynî tişt daye destpêkirin divê em bi xwe em rê li ber dijminê xwe xweş nekin divê em başûrê Kurdistanê ji bo ku zirar nevîne hem rêxistinê rojavayî rojhilatî hem jî PKK û yê dina divan mesela de piçekî dinê jî hesastir bin. ما ایران برای حشد شعب اشغال کردستان نبود لباشوری کردستان اشغال اره Belê li wê derê niha او تراوی ناکه ew têra wî nake niha têkiliyê merkez hikûmet û Kurdistanê çiqa xweş dibe mesela heştî şabî zayıf dibe ew jî dixwazin dûr de heyfa xweş Kurda hilinin. Ya jî li Sûrî heyfa xwe ya jî li Şengalê heyfa xweş Kurda hilinin. Tabî siyaseta İranê derva, siyaseta îxraçkirina terorîzmê ye aynı zamanda. Yani bi xwe dewletek terorîst e. İran bi xwe dewletek terorîst e ku tiştê bikar tîne me hema mesela Kurda da bû çend suîqastal Kurda dike. Ew jî bi dostanî wan tîne ba xwe dikuje. Di vî warî da divê Kurd hişyar bin û divê başûrê Kurdistanê taybet divan mesela da hişyar be tawîzê nede lê siyaseteka xwe yî em bêjin navnetewî bikar bîne. بله گلک سپاس Xwedî li rêxistinê Kurdistanî reva jî derkeve divê. Spas. بله که عثمان تشتاق کتله زده بکه نه مثلا اوه yani او داگر کراوی او بکن یا مهم yani دناف کردا بخودا yani دوی هفکاری و تکلیه او بن yani دوی به هر آوایی باوریا ما چند جهان نفسانجی باوریا ما او هیا yani لپشت دریا پشت او yani کرد تیم با هف زیده خون نرج نزان ما ودکن لیدکار زیده تر به yani او دولت او بخوازن چون او دولتن ام بجن ستاتیو کردا فدراسیون لور عالیدن خو اداره کرنه yani یا مهم یکیتیا کردا ناف خدا و کردستانیا به هفرا پشکریا هف بکن دور دکاره و ورنه به مثلا تشکیل کرنه دا yani اجید گله و ادامه مثلا رخصتن من سویل اوروپا جی پارتیین سیاسیین parça edinci yani demaki da zedetir aktif bun yani em bejin beyanın çapemeniye derxistin mesela te biramı carki evalin paki ve wana çubuğun em bejin ber konsolosa İran'e nizanım edin yani vek fiili yani de fiiliyatı da yani de evbin yani ne beyana çapemeni ve yani la Avrupacı mesela federasyonu mene em bejin rexistin edin hene em bejin networkene ewana hene yani dور da دوی مرو رای گشتی چیکه یعنی او نهقیه دناف سری گلی سویل دا او دولت زانن استخبارات اوان زانن همو زانن ولی امریکا زانن لکودری پلکی جی دلول کردستانی فرانسا جی زانن انگلترا جی زانن آلمانیا جی زانن لی مهم مرو بکاره به رای گشتی اوان جی تاثیر بکه او جی بکاره بن آلیکاریا ما بکنی یعنی دور دا مثلا قبادنه ما باسکریا ام بیجن وقتا فدراسیون کردا ام بیجن ایک سویل ورن با هف او مناقشه بکن yani مرف گلو دکاره چی بکه دروازی yani دگل او پارتیین کل کردستان خبات کن سپاس بله گلک سپاس اولی رجیس برسامه دنه بینورم بیاجی سرنویسامه بله di sê salên dawî de 23,000 karsazên terka Tirkiye kirine ku ji wana 10,000 wî milyarder bûne. Êca ne ku ê Tirka tenê Tirk tenê her wiha ê biyanî jî ku li wê bûne wana jî terk kirine. Kek Qasım tu çi dibêjî? Ez çi dibêjim? Ez dibêjim ku ne tenê karsazan terk dikin evên zaniyar evê ku xwedî elmin û zîrekin û evê telebeyê ku zîrekin tev dixwazin hêdî Tirkiye terk bikin bi rastî Tirkiye hatiye noktekî wa ku ji aliyê eborî ve têk çûye yani hê tesîra xwe baş diyar nekiriye lê ez texmîn dikim nav 6 salek da wê tesîrê gelek mezin nîşan bide ew çax ihtimale ku yani sermaye jî ne di garantiyê da ye ji bo wî zengînî hêdî terk dikin
خنیوید ناوان کس را دوی مرد بده نشاندن کو او که هنه فتوجی هنه ضعف وان اون ویدره ترکرنه لتنه نه اون براستی کس نها کسن کارسازن کو خودی دولتک یعنی خودی دولمندی کینه پیش روزا خود عالی ارنی و ترکیه را نبین هدی سرمایه خود بر اروپای وادن جبوی اویاتشتکی یعنی بر بچاره ترکیه تبکیرا داخفی باست کن یعنی دبیجن ولا ام تب پیش روزا خود نبین مثلا ام بیجن اک توازن جیه کار نو وکن دبیجن کامی وکن ام چاب کن یعنی ام نزان ام چوره سریمه جبوی مثلا عبوری مثلا کی هری گرنگه بلکی ایکو اردوغان نها خستیه سکنتیه و زورداریه سیاست زفتر عبوریه هیجی تام درو دوری وی هی تام ندیتنه ای آخ پارتی کنگه ببینن که براستی دچنه بازار بفیله کی دا نیوه معاش خواه چاریک معاش خواه فیله کی اشیا نکارن پیب کرن اوانه و روژه کی وگرن اردوغان جبوی نتنه ای فقیر سکنتیه دانه ای کارساز و ای خوی دولمند جی هدی ترکیه ترک تکن یعنی اوانات işte هسان نورمالن yani ve roje de evkevan da disa dabû xiyakirin ku rêje evke birçîbûnê 3000 û nizam çend lîre ye lê askarî ücret hep 2600 de yani eko askarî ücret jî distînin şexsekî bi serê xwe dîsa jî de evkê birçîbûnê daye nava hema belê az na İstanbul'e dijîm belê yani naha kiriya heri erzan 1500 lireye heri erzan 1500 lireye yeki asgari ücret distine tabi zammuma mezaruk khava 3000 TL ama nive çu vergi sesiya yeki vici çe elektriku o avu nizam gazu telefonu internet yani hakkı nanu yani تريد دمكي دبرسين وقت دما أوزال دا دقو تشوا خوا إدارة كن دقو معمورة من زانوه تشوا خوا إدارة كن بخواه نها معمورة ويجي نزان تشوا خوا إدارة كن يعني إيه تركيا براستي جي سقنتي كي أبوري قلق مازن هي بله که وسمان اردوان دو بیانه کی خودت بیجه امریکا آلمانیا فرانسا انگلتره خلق کتیه دوره کش خورا خوارنا ببینه لولات ما تشتگو ساتنه و او قصا کارساز و میلیاردر و نظام کیجی ترکیه ترک کن چه بیجی تشبوی یا عالیه عبوری تقاسم گوز قالوا مالي از عاليه ويا سياسي وحزور واولكاريه جي او فكر من تركيا سيستم كي شي بويا نلقى الاقتدار به دكارج ترى قلبه كي ببينه بهانه كي ببينه دستين سر يعني ناو تشتكو سادات بكر افشا كرنو هوتيل او تشتو او شبكه او دكار ورا بقوتنكي دكار دستين سر قيوم يعني وركرنكو يعني قيوم دستانين سر هناك دزجهن دولتي بقوة جبوا أو تشتاب بفروشه أو لكاريا جياني أو لكاريا تجارتي أو لكاريا بسري خبون أو دفي أو إذا كوش كرنه دا تركي دا عنصره كي دنا دقال أو تشتي عبوري كي قاسم جو أو مهمة يعني أم بخوجي هاتنا أوروبا زانن وقتا یک کارسازه کی میلیونره کی وقتا درکه و اروپا حیا ور ورا جیبه بکه سیستمی وی گله سال در واسطه بن يعني هم جاره کی ده هر تشواحل نابه يعني وقتا مجبوره وی دبه سببکی هي يعني سببکی هي مثلا اولکاری يعني حضور او مرب بكار بوي كاري بك او جي عنصره کی مزنه دقلوي تشتيكو او خريزه عبوريه تركيا براستي دوردا يعني او جانا بروباغندا وان مرفنا نرى يعني دور دا وربويكو براستي بشتي تكشونا في اقتدار او دركه يعني او سيستم او قريجيه كنا وانا بقرا شانينا وقت السيستم دانينا مثلا انسانه كي هي يعني بيج معاشا دغري بيج معاشا يعني وركرنا كرنا قوميته قومسيونا بيج معاشا دغري يعني
او بويه يعني سيستم ام بيجن نافرتشي بونا يعني السبب اكيد هم ايكونومي هم سياسي جواكي حضور دبينم دبي تركيا ونتني او كارساز او تشتكي مثلا او نسل نو او زاكو شاغيو او انا وقت جوان دبرسن دبينم تخوازن او جي او يعني نات وقت الرخنه نات خندوان دبين جي مي رازاني تنا دبين نزانم ما تشتي وهوقا او كريديا وهوقا مازن كريا ونشو يعني ونشقوا بيسنت قوتني جران جوان راد بيجي يعني بفكره يعني وانا عندك النظام تشنا بوغازي شي فات دساله غورا خو نكان تشاره سر بكن يعني نحو جي انسان كي بيش فروبه يعني حضور يعني مرب بكار بديتنا خو بيجا قوتنا خو بيجا ودورا او سيستم هره دانينا اك دورا وان نعم مثلا داوود اوغلي وقت 2015 دا انقره چبو دغوت ما او انسان او ايش اللي تثبيت كربو اللي دست مدى اثبات تنه من كان يبو بگرتا يعني شو ورقه ليام تشيكر دورا قوتن ما تعقيب ذكر يعني بفكره يعني سيستمك بر تعريب سيستمك نزل على الوقت تبيني بهر اوعي نتني كردها يعني درو دورا وان بخوجي ايك درو دورا وان بونه ناغور حسابي وانن از يعني ابوري سياسي جواكي بهافرا او دكم يعني او مهمه يعني ور نبه براستي اما ور درو جيانكي بجنت تنه يعني امزانن يعني بله از باورد کم سر او کم سرنویس ما تمام بوم ل او کم ده هنا کی پرسنه از واناجی بپرسم بنا سرنویس دا تنه یکی جه او بود ده حب ماموسته زانکو ورگر چه کربون دو ورگر دا جه کردستان دا عادی دانی بون و یک دو پارلمنتو ترکیه دا خواستن به زمانه 4 زمانه ترجمه یکسر کج بو پارلمانتر را چه ببه ل مثلا کردی تدا تنه بو و پاشجی پوش بو او سیست او چی چنه بو ل عالیه دنجی تفگرن وک پلاتفورما زمان کردی و درن دنجی جالی کی وج بو ستاتو بونا جبو دستورا بنگهین دال ترکیه دا زمان کردی جی بگیره و بکوه زانکویا و بکوه مکتبه دبستان او یک پرورده جالی کی واجی او هیه که قاسم تو چت بجیش بوان هر دو ماموسته کش خورد ویژن اکادمیسین که او کرنه هر چند دو عذر خواجی خواسته بون لدیسا جی وسا و پارلمنتو ترکیه دیسا وسا زمان کردی تنه بوده دا و جالیه دم واجی کردی وی کاری تکن پلاتفورم زمان و روزل مردینه شبه کی خواه شاقه کی خواهی بکر بو تو چت بیجی يعني از جالیه سیاست داگرکری 200 سالی دا براستی دوان مسئله آسیمیلاسیون دا سرکتینه گلک مسئله دا يعني او مثلا نه مثلا دم مستاه بالصدا بروفيسور وك نمونه بالصدا هنا كو عنوان وان بروفيسور نجي هيجي نه زمان ناستكن نه ملت ناستكن نجي دو املجيك يبون امرونشتون ما صحبتك سياسي كر يجي الكيلك ما هبو يكي صارود و ديار بو اوكو يعني اماكلي سو باي فلان بو مش خوجر اقول ماجي باسا كردا و سياسة تركيا و انكار كردات كر هما جور داگریا لمن گوت گوناگو کرد بو یکی نزانم چیک ترکمنانه گو حتی گو چه کوچگیری گو عشیرتا کوچگیری ترکمن بویه نظام چنه یا مگوت نظام تکی وقت تنه از ویگا تدبینم دیارتیا امکلی سوبا یا پولیسی ليه مقوت استت برسم مادام تواي قونا السوسيال ديمقراط مقوت السوسيال ديمقراط بالنجات برست مازن تيش يعني مقوت قوچگيري 1920 دا وچهاني سر قوچگيري دولتا وچهاني سر قوچگيري مادام او ترك بوي من تركمن بوي بون ايريجا او ترك مقوه اون ترك تخو ترك حساب كي استجي بلكي نظام تركي تشخاط التركي شنكي مقوت ترك الفي ولاتي تننا تركمن اوجل دردورة انطاليا واندرانا مقو برا بتشكي او باوجي ما عاجز وما براوجي عاجز كا ممكن هاتنا
والأورتا آسيا دبيجن مقول قوري من تاريخها مخاندية الأورتا آسيا جي تركتننا ونشاد بيجن ترك أورتا آسيا ونكين جاتنا واتي وناتنا جي كرد لفر هبون تنا ونشاد به قو كرد لفر هبون لقو دبرد على الفر بتجيبونه أو جي تركمنن مقول يعني تفيقا جيكي كو جماعات بيا و أو بتبكن يعني جبوي أو فكرة داگر كريا 100 سالي براستي تركا هانيا نقطة كيكو وان إقناع كرنا كو نه زمانك وهاي نه ملتك وهاي يعني أساس تمام سياسة داگر كريا لأم كردجي يعني وظيفة خو كردستاني جي وظيفة خو ناكن كي ما بلاتفورم زمان كردي ام جي پشگیری تكون وقت بارتي آزادية كردستان اكتور كي هري ام بيجن ايكو پشگیری تكون بارتي ما لمخابن تنه لباكور كردستان باسا 20 مليون كرد كرن باكور او روجاواي تركيا يعني حيانها هي مليونك امزانات يا جوان جبوي دبي ام بخوا ام لخوا وگرن ام تيگوتن جي كو زمان شو ملت دچه باشا زمان شو ملت دچه و زمان چوه زمان بر چويه يعني ديا زاروكا بتركي نزانه زاروك جي بكرمانجي نزانن ديا من لبامه بو رحمتي ديا من كوري من هي زاروك بو دغو لا بخو دغو بخميورم يعني ما دغو يميورم دغو بخميورم اذا ماتنا مثلا بخميورمي اگر کو كردستاني الزماني خوخوري درنا كمان ولا تك شوي يعني امبيجن از الفر بشكل سياسي باخفم يعني امبيجن هدفها هي كردا 5-6 مليون دنگ دستينه جوي 5-6 مليون نيفي باوجا 3 مليون جي برا نيفي بترسن مليون كونيف كود نوروز رادجيجنا مليون كونيف وقت امبيجن دبنجا ايلون دا مكتبه تركيا ودبن كردستان جي ودبن او مليون ونيف هرن بر ولايات دياربكر رونين بيجن arkadaş ولا امزاروك خناشين مكتبه يعني بزمانه ما وكن يعني ناكن كل تشتك وناكن ما تم هر تشتي حواله داگر كرات كن نابه يعني بلكي ونجي دزان وقت از حق پاره دابوم ما بارتي آوا کر یک جيجي از بوم كرديت كونغري دا آخفي كونغرا الگوري قانون پارتي آي تركيا جخيني تركي آخافتن ياساها تابي جخيني تركي وقت بيجن كردية راد بيجن ام جي آخفين جمانا دعاوة كرنا تشوم تابي مجي بچا قراتي كر مگو ملورجي تركي خبرنا دا ناخفين مگو ترجمان نيسا وردا قوت بيجا چه باش حاكم قوت جرا بيجم كردي نياساخا مجي مگو كردي نياساخا چما وغازي مكريا من اني حيابري قونا قوت المال نياساخا مگو حاكم را بيجن مجي كرمانجي مگو بيجن كو دولت پۆلیس و ئەسکەری تێر بکردنەوە هەر پەنجەرەکی مە ئەسکەرێک داینە بەری پۆلیسێک ناشنام مازی خەبەر ئەو نایە ئایریجا مگوت ئەز مەسلەکێ من مامۆستەیە هون دکارن مامۆستایی بکەم دەولەت وی کاری دایە من دکارە مز وی کاری باوێژە لێ ئەv زمان نەv دەولەت دایەمە کۆلمە یاسا بکە وەلا ئەم لور ئەو کردن ji ber wî çi da min em bêjin cezayê wî herî bilind salek bû salek da min ezafe hevalê min kir ewk kir pere cezası min got aynı suça meyilli olduğu için gojberko ve dipej da aynı suç bike em netkin pere cezası ji ne ji ewk yani dixwazim çi bêjim eger ko em mafê xwe ko neha em bêjin hemwelatiye Tirkiye jî em bikar bînin mafê me ziman heye lê em li wî jî xwe dernakevin divê em li her derî divê em zimanê xwe xwe derkevin ko em وان بروفيسوري واني كود بيجن كردي تنه ام وانا البالايه دريج سپاس که کوسمان تخوازی تشتک بیجی يا ولد دردك خاصن جرانا يعني تشتكي كارن ل او بيزم يعني كقاسم جزانا يعني او تراديسيون وقت ما عرفت فكره يعني دبي ما عرفت شيء كونكريت بك يعني مثلا جانا ما عرفت قوتن دبيجيا مثلا او درس كردي هناك بروجرام دنجاجي ما باسكت او درس كردي هفته ساعات اكيد ساعات او دكنيا يعني وقتها كرن يعني ما عرفت كاربيجك ولا او كيما نظام شيء
يعني بفكرة 2 مليون زاروكي كردي مرف قامبانيا وقتها فكي قامبانيا ينكويك او دحز 2 مليون زاروكي كردي مراجعتي وان 2 ساعات بك سالكي دن او سيستم دولتي خرابك اما چیه يعني تدنري يعني از یک عالی نابجم همو بهورا يعني ما موستا بارتي كيد به يعني وقتا 2 مليون 3 مليون زاروك مراجعات وي درسي بكرنا او سالا دودياجي بگوتنا ام 3 ساعات خوازن 4 ساعات خوازن يعني اما جانا يعني دبين تشتي مزن كفري مزن في برچوكه يعني ما تساعتك دايه از وي ساعتي بكارتينم دكا خوازم 2 ساعات 3 ساعات 4 ساعات ودوي براتيك بك يعني دور دا دوی مرف او گاوین که دولت دکه يعني مرف دور دا بك او دورا ممكن پوشمان بن چونك بسپوري وان او قدمي سينك تدبين يا دبي بزبونارا ام وانارا تشتكي بدن او تشتدن بخوازن او زانن في تشتي يعني او هرتم ورد بيجن لي ما كردي دبي ام جوي نقطه دس بي بكن يعني تجمن ببرسي نا كرد و كردستاني بونا ما ايروج برز خورتره دقالكو زمان قلس بويا شیاربوونا فکری يعني جودابوونی ئەگەر ئەم بکارم کوردیژی دوی وارێدا بووی یەک بکن براستی پێشفەچوونێن مەزنەوە دەبن ئەدوردا یانە گەشببینم یانێ مەسەجان دەبێن زمان چوو ملەتی چوو نەوسایە نا کورد نها ئەم بێژن یانێ ئەو پارادۆخساکە گۆ مەسەلا زارۆکێ خۆێ ئەو هەموو هەنە یانێ لێ ئەم کوردن ئەم کوردستانینە ئەو هەست ئیرۆ بنگەهێکی پڕ خورتر هەیە یانێ كر ام بخواز بكار من زمان وي بنجهجي بقيجن هاف امي جوهراندن شورشين جبتشوك بر بشورشين مزن هرن يعني باوريها ما وين بله نظام او كما خلاص بو كام نظام قد برسنة تنانا هوالي الرجية اجاب كاربن جمرة بيجن قد برسنة تنانا هوالنا نه پرستونه اگر اون خوازن که عثمان گوتنه خواه داویه اگر هبه کرم که از گلک سپاس دکم دیسا في امكاني في صحبتي و ام بيجن بك قاسم وبتاب سالا بكيف الخوشي ما او كريه ادكارم او بيجم يعني مثلا زمان او از قيمتك ما زند دم او بلاتفورم زمان كردي ام بيجن او هلوستن مثلا كردي وزمان كردي دا يعني هر قابكي بتشوك دوي واريدا ام او بكن يعني اوي بخورا تسير دم بينن يعني مثلا جانا يعني دوي امريا ببيننكو يعني مرب بكار بخلكيجي موبيليزا بك يعني بيترس يعني انها ام بيجن مثلا زمان يك جوان هي مثلا نافي باجارا وسا هي نافي بندا هي نافي يعني وردا دوي ام شورشين بتشوك دس بكن يعني جانا يعني او ناس تكن هناك سياسة مداري ما ياوي كفرا مزن دستوي دابه ياجي دبي تشتكي ناخوازم يعني ام تشتي بتشوك او خولو خير اري يعني اشتد به نظام او نمهمه ودتش نظام اجي واخت نيزجي وهافينجه ونظام دتش تحتيله خوجي دكه وتي فارجي قركا دنا دغرا ايك تبين تشتي بتشوك او ديك المساله زمان ونظام مساله ديمقراطي ومساله وبراستي دور دبي ام خدي لحموه جاي قدر كيفن يعني تجمن ببرسي ايك جسر خبونه دخوازه حتى ايك جس دخوازه كردي بك 3 ساعات 4 ساعات مكتب هذا او قش جاي منها يعني ام بهفرانه يعني ورنبه يعني رشو سبيد به اوجي اینادکیه بوی جواتی پیشتناچه از دگل واز شورش بچوکم مرد گوهراندنه کی چه که بخورای دنمزم بینه گلک سپاس جبو صحبت گلک سپاس جبو جنابته که قاسم گوتنه تی داویه اگر هبن خوشحالم به برنامه ای شوی و به هفدیتنا و تایبت که عثمان زودا مهم ندید و راسته ام حواله همی روز زحمتی بود کاکا تسورانی جی او کریه خوشحال و خوشحال اره ما سورانی از چند ساله لور ما یا باشه يعني لازم كرد سر ام بيجن تشتين كو كعثمان جي باسكر نبيجن بتشوك مازنه اي بتشوك ام قبول بكن
لێ ئەم پێ رازی نەبن ji بۆ ئێ مازن ئەم خەباتێ خۆ تەکۆشینا خۆ بەردەوام بکن و هەستێ نەتەوی خورد بکن ناو کوردادا و ئەم بێژن یعنی لەسەر چەند خەتێ کوردستانی کووردا نێزی هەف بکن وێ ئەڤژمەرە پێشە ڕۆژا مەرە چارەسەرکردنا پرسا کوردستانê را bibe gavekî baş û spas dikim ji hemî temaşevana ra ji spas dikim ku جی gelek spasî we her dikim hûn bi xêr hatine ser seraser çava hêvî dikim carekî din dîsa em ê hev bibînin bi xweşî û bi bernamên cuda cuda jî berê bînerên وسپاس بۆ هەموو یەکێ سلااو و ئەوێ خۆش نووساندنە سپاس بۆ هەموو هەواڵ و دۆستێن بە گەرماییە دل ji her ciyên cuda silavê xwe ew kirine gelek silav ji bo wan hemiya gelek spas min nedît lê vava we dîtiye gelek spas erê em jî spasê wan dikin wek çarpel medyem spasê bîneran dikin ku eva saet û nîvekî zêdetir e gudariya me dikin lê dibe bînerê me ji bîr nekin ku bernamê çarpel medya berdewamin heta anha sêzde çardeh heb bernamê wî hene ku her yekî di roja xwe da ew dike wekû nimûne panorama heftê heye şîroveya futbolê kek Mehdî û Elî Fikrî Işık tînin ew ke rojeva me kek Sîracî û Helifî Turan tînin siyasetin gündemî kek Nurullah û Mehmet Gül tînin reng û dengê Anatoliye Muzaffer Özgür tîne nû dem û dewran Elî Kemal Doğan dengê diaspora Roza Kurdî rojava eva bernamekî nûye dê dest pê bike roja sêşemê êvarê ez û Abdulbaqî hevalekî dê em birêve bibin şimdiki zaman Seyda Alpşen û Yaşar Abduselamoğlu vîr û vate Seydxan Kuriş rûpelek ji dîroka me Mahmud Lewendî Raman û Komelga Yaşar Abduselamoğlu û du bernamê din jî hene hêvî dikim dê bernamê me û bernameçêkerê me jî zêde bibin û her wiha bînerê me jî û carek din mala we ava heta bernameyekî din bimînin xêr û xweşiyê da carek din spas ji bo we hemiye spas